February ni khat kumsang ni somni pali kan chuang kai ta he thlathar hi lim taka mangthau turin Rainbow Mizo Channel thir tu te in zawain du sakna kan hlan theu cheu ani khovel mun thrang thranga chanchin thar engenge mo masela khovel tiral khel tu le in dona huam zaw jok chuak mai thei din muna din tir tu Middle East boruak tension sang tak noya omek hi tuntuma hian kan thlir ho zoi zoi don ani Middle East lam chanchin update kan nei hun bera khan US based chu bayani thu kan ron report to khawang khan US chuan chan let na kan pengai don ani tin ain thro sakuk kuk mai ani kha ti chuan tun thleng hian Jordan ram chunga US military base bay ani na khan Iran chu ain nam noi ngaya fir fiak pol athlop hote po anin nam noi ani tin US chuan apu zui ta zela Jordana US base chungchang hi toy tein han sei fialok taila Tower 22 tias soi ania Iran in athoble Islamic firfia polchi rang te lo bailet na le danchep na tana mun remchang strategic location ania Jordan ramchung marchaklam topa Tower 22 tia ansoi US sipaite in khorna hun pui hi aomani tichon me patrang hian kanthra thiam thaima in harin oma Syria nena border in sertonin anoma haibaka hian Iraq nen border hi anin serton tabuka Iraq ramchunga firfiak pol chikrang tele Syria ramchunga tranga firfiak pol ten harsat na ansiam thaijong te lodang chatur hian US base Tower 22 Jordanami hi mun poimo tak anita ani US base Tower 22 hi Altaf garrison bulloka omania helai munatang hian US sipaite hi chachuak du tak se chuan Syria border nai vai mai nilawin Syria ramchung lairila po US sipaite tan hian chet aul sam dona chutiang bok chuan Iraka in khuar militant rang te tan po harsat na hansiam theibok ani tin Islam sa khojui tu firfiak pol chi rang jinga firfiak pol rova tak mai pakhat Islamic State hotelaka po chachuak don se US tan chuan Tower 22 Jordanami hi an base puiber turangai ani bok ani US hian an base hi engtiang takin nge an buat saya ral thuam engeng tenge handa ti hi mipui wantlang khriata puan zarna an nei lem lawa media ten han khriat thai china chuan US Army zathum samnga veljat chu Tower 22 US base a hian anoma hengmi te baka hian US Air Force troops te anom nge ani ti po hriat ania maseng za chiange omti hi puan zar ani lo boka tin ral thuam dang Army ten an kol te hi engthil tenge ti po hriat ani lo bok ani tichuan Israel le Palestine Hamas hote indona wanga angong kalzela Iran in athlop Syria ramchunga Houthis rebels hote chuan indona kalai mek hi Israelin atop san theina turin Syrian border mun franga anom na munatangin Red Sea sumdong long veiwak ta chu engram long poni sela harsat na siam sakin achangin an lo kap thula heiwang hian chiat na lian jok thleng mai thei ani wangin Red Sea hi zongam lawin sumdong long tam tak ta chu an chol ta thuap mai ani tichuan Iran in athop Houthis rebels hote che thei lawa siam tur hian US chu malatu lian ber ta jingami anita tichuan Tower 22 hi trangkai takin an mangnin Houthis rebels hote hian an theta ani tichuan Jordana US base Tower 22 hian bay atokta US base a hian drone strike an vanai thut maya hetianga drone manga van boru ka tranga an bayawang hian US sipai pathumin nunna an chan ngala sipai dang hengemazatin liam an tur tabok ani kha tichuan Tower 22 tia ansoi US base Jordanami hi Syrian border le Iraq border bulloka om hani wangin US chuan Syria helpol hotele Irana Islamic firfiak polte Iran in thop ta chu ninge in US chuan arheta ani tichuan US in alo tiam lok tawangin heng firfiak pol chi rang US Army base beitu telaka hian ngai damna awmdon lawa chanlet na kan pengai don ani tia anlo tiam chu athlengta thathar kan chungkai chia February ni khat tukin jing dar sarile minute somli vela khan US Central Command CENTCOM chuan thuchua anon siamta Yemen ramchunga Iran in athop Houthis rebels hoteta
anti-ship ballistic missile le Iran kut chuak unmanned aerial vehicle UAV tia hansoi mizo ta chuan drone kan tivek maya khangang chi kha Gulf of Aden US sipai ta chuan January ni somthum le pakhat nizan darget le minute somthum vela khan ankap thani ti anpong jarta ani US hian heng anti-ship ballistic missile le UAV te ka thlakna tan hian USS Kearney hanti DDG-64 chu anmangani ti anpong jara CENTCOM hian thuchua ansiama ansaijaldan chuan USS Kearney mang hian Iranian UAV ta chu dancha ania hetianga hunenge mochen andan boi hnuwa hian poikhoi tura anron tir Iran kut chuak drone pathum ta chu Gulf of Aden chungzona anthomek la hian ka thak ani juita hetianga antlak na lama hian poikhoi na le chiat na thlentir dang engma anei lawani tin han report bok ti chuan voin chun dar som pani vela khan The Guardian chuan Middle East boruak chu aso sang ta hlemaya US le Yemen ram chunga Houthi rebels tamai baka Islamic firfiak pol chi rang ta chu US tana noksak taka cheturin anin singsamek ne hriat ania American force ta chuan Yemen ram chunga Houthi rebels so ta chu Iranin athlop te nima sela US poikhoi tu te nia an hriat awangin anlaka hian strike anei chunjom le ta American sipai te hian atho khatna ringot po Yemen ram chunga hian nasatakin hanwanwai dara Yemena Houthi rebels so te hian US in hetiang hian anlaka beipui thlak thut don ti hi anhrelok lemlawa Yemen ram chunga attack drone som chungjat mai lawom tele ground natranga drone hote uncontrol na mun ground control station ta chu American force te hian targeta nain an beizui le ta ani US Central Command chuan thuchua an siam danin US Navy long Navy ship ta chu helai region vela hian drone mangin Houthi rebel hote hian an lo ti boi fo thrina heng Houthi rebel so te hian drone thlo chua tirna tan hian runway pakhat chau anaya an runway hi nasataka ti chiat ani baka ground control station chu bomdar vek ani boka hetianga American force ten beipui hanwathak hun hi USS Kearney manga anti-ship ballistic missile le Iran kut chuak drone te anka thak sakatranga darkar khatpo alat linglo tia he beipui thak na hi kalpui chunjomani tin an report ani USS Kearney DDG-64 tia kanron sai hi ralthuam chikhat mai hanilowa US in dolong chakle lom tak mai ania helong atang hian engmang berin nge anka thak ti hi US hian anpung chiang lawa mase melma te UAV tele missile te lodanga low counter tu ber chu USS Kearney DDG-64 hi ani hetiang ani mek lai hian khovel ramsang trangten Palestinian refugee ho enkol tu UNRWA chu October nisari kumsang hi somni pathuma Israel ramchunga Hamas soten mipuite anwa beichiam na khan in nam hnoina le in rol na an nei venge yani tin an pu na tam tak om ta heng pu tu ram then khat te hian UNRWA hi hrek na an petran meka kanron soilan fo thinangin UNRWA hi United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees ti ania ti chuan US chuan thutluk na siamin UNRWA laka hian hrek na an pe ve ngalani ti an pongjar ta ani American media CNN in report an pek dan chuan Palestine refugee te boipui tu UN noyami UNRWA hian dan bo chetna lian tak anei ta ka wangin US in thatina tanpuina lo pek thrin US dollar noi thum chu thule awm malo chuan UNRWA ne na pechun jom tolo tur hian United States of America chuan thutluk na asiam tani tin han report ani India ma chuan financial year kantimai thrina khan en khan danglam na tewak awmlawa US a chuan fiscal year tiasoi ania hemi poisakum thar kanti fiscal year khat chunga hian US dollar million jasum ni pakhat zat UNRWA ne na hian US chuan alo peto ani ti chuan karle karthar lom tura hian US in tranpuina apek le huntur ania masa investigation te zo fela
UNRWA hi khapoi khoina khan anfihli mani ti finfia na awmani lo chuan US chuan tranpuina hi ape chunjom don lawani tin US State Department thupuang tu Matt Miller chuan apuang jarbok ani UNRWA te hian anna thok chunjom thailawa sumle pailama harsat na antokani chuan gazami puita hian nasatakin antor juidona heiwang hian UN Secretary General Antonio Guterres chuan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees UNRWA nena funding tranpuina petrin tu ramrang somthumle palitele US tenena inbiak na turin meeting akawa The Guardian lamin report anpek dan chuan he meeting hi karle tholenia hian nei turaruam man ania tharum thoa danbo chenalian taka hian UNRWA te hi aninrol tia puna omek chungchanga donor nations tranpuina sum petu ramrang tachu tranpuina sum anpek thrin te voile khata tito phutlawa he puna anton meka hian action lockdown tur kongdang ngai tua hi he meeting hian atum bernin an soibok video footage le chuichian rang alan dan chuan UNRWA nuaya nathok tu mi som pathum tachu October ni saria Hamas hoten Israel ram chunga poi khoina rap thak tak anvanai tum khan antel venge ni ti finfia anitoa heng UNRWA nathok tu mi som pathum ta jinga mi som ta hi Hamas hoten na thok dun thin ania tichuan midang mi pahni ta hi Palestinian Islamic Jihad hoten na thok ho thin ani tin an soilang bok Mase heng mi ta chau hi October ni saria khan inrol anilo mai thaya UNRWA nuaya na thok tu midang tam tak po chuijui mek zel ania investigation hi kalpui mek ani wangin engzat chiange khapoi khoina khan in nam noi ti hi chui chua antum chho mek zel ani Israel Palestine Hamas hote indona wang hian US chu ator tu zinga atel veta ka wangin US President Joe Biden chuan athin rim thu sai chuakin Palestinian mipuita tan hian in kai khroina thar doctrine thar chu siam ni sala Palestinian state hi lading chun zomin mase sipai nei lovin demilitarized turin chaktakin malak ni rosatin Biden chuan rotna asiam zuibok Middle East chu borok so sang takin atom velmek lain in rem lailok na ceasefire agreement mo mitang te in thlengton na tur chungchanga in biak na process chu kalpui chaume kania masehati lai hian The Guardian in report anpek dan chuan IDF troops ta chuan operational activities chu annai chunjam zela Northern Gaza Strip le Central Gaza Strip ate operation hi Israel sipai ta chuan annai chunjam zela haiba ka hian Gaza City laili laya te po IDF sipai ta hi lutin operation hi annai mek zel boka operation annai nungbara firfiak pol somni chongjat chu tha ania IDF ground troops ta hian Northern Gaza Strip lama po lutin operation annai chunjama Hamas military compound chunga lutin firfiak pol te munma tam tak chu ti chiat sakin uncontrol na nuaya anda tani antibok Nimin lampanga khan IDF troops ta chuan an malak na hi tijau zalin khawnia ni satranga khothang lampanga firfiak pol tanena in beiturin beipui thak na annei lea helai area Hamas hoten ral thomanda tele an quarter zongjong ta chu khar sakvek ania Israel sipaitan munrang operation annei na hian firfiak pol hote rocket ka chuana rocket launcher tam tak ti chiat ania hetianga munrang ground troops ten operation anaya firfiak pol hoten tranmun khorna tana anman na mun tam takte finfia in baina muna Hamas firfiak pole Palestinian Islamic Jihad ho engemazat tha ani nuwa hian Israeli Air Force ta chuan aircraft mangin andon bai zuita heng mun tam taka an building te hi chut chim ani zuita bok ani October ni saria Palestinian hoten Israel ram chunga poyang khoi tanatang khan voin hi ani za som pariat na ani toa Israel longest war ti te point soi ania Israelin in dauna ama chonjinga chuan hun o raiber pol ani mek ani ti chuan Palestinian Hamas nuaya Health Authority ten report anpek dan chuan October ni sari tranga voin thleng hian
Palestinian nunna chan omto zongjong hi mi sing ni sangruk zakwazat antling toni antia mase hei hi Hamas ho rorel nan huaya Health Ministry in anthuchu ani wangin media thren khat ta chuan rin tlaka an ngai ta chi alawa achan chu UN nuaya Palestinian refugee te tranpui tu UNRWA thlenga poi khoina in nam noya pu ani taka wangin Hamas ho thuchu hi an oi ta chi alo ani The Guardian point hetianga an claim hi Palestinian nunna chanzat dik tak ani chemti hi kan verify thailawani antibo tichuan Israel am point ground campaign kan nei tran tiratranga tun thleng hian Israel sipai nunna chanzat hi sipai zanhi somni ain han tam to zo kani tin han pung jara tin Palestinian mi pui tam tak nunna chananga Palestinian Health Ministry in thuchu an siam hi adik anrin lo thu han pung jar boka achan chu Gaza Stripa mi pui cheng za somriat le panga zat ta chu Gaza Stripa indona kalmekin a effect phak lo mun him lampanga son chu ania hei wang hian displaced people hi tam tak anoma wangin Palestinian Health Ministry te hian nunna chanzat hi anrin thu thuin an soi ve maya an ngai bok ani Israel sipaiten Gaza Stripa operation anaina hian kan soita kang khan Palestinian firfiak polte mun male anral thum dana mun ta chu an target berte ania heti lai hian Palestine media Wafa News Agency chuan report an pek danin Israel sipaiten Gaza Stripa bai puen thlakna hundara hian Palestinian mi pui poi soilo engemazatin nunna an chan pha liamtor tam tak anom boka Israel chuan missile le artillery mangin bomte anron kaplut boka Gaza City khothang lampang region chu Indona le silai muleng velin akhata Palestinian liam turte tranpui tu ta chuan liam turte hi tranpuin ambulance an phura mase Al-Shifa Hospital phurthlen antumlain Indona le silai muleng vel nasataka wangin Al-Shifa Hospital hi thlenpui thei ani talawa transportation lama harsat na awma wangin Israel bai pui thak na wanga mi pui poi soilo liam tur tam tak ta chu nunna chan mai thai din muna anding me kani tin an pongjar ve thung ani mase hei po hi The Guardian chuan fin fia thei ani lo thu an report tel thung heti lai hian in dona ti top lai loka mitang te in thleng ton tura in biak na kalmeka Hamas Iowa representative chuan Cairo khopuya in biak na hi kalpui me kania Egyptian in biak rem na thoktu tele Qatari in biakrem na thoktu tenen mitang in thlengton tura in rem na chungchanga hian soi ho na an nei me kani ti apung jara mase The Times of Israel chuan Hamas Iowa representative hian thutluk na engma asiam thailawa achan chu Hamas leader ber Politburo leader Ismail Haniya chu in biakna teltur hian Cairo khopui hapan donani tin apung jara tichuan Hamas Politburo leader Ismail Haniya hi Gaza hian aum lo na harai towa Qatar ram chunga tuna chuan hacheng me kani heiwang hian Hamas Iowa in biakna teltur chungchanga hian harsat na aumta Hamas leader ni na chu Gaza ya hiya sinwar chuan achel meka hei hi approval pek ani to boka hei wang hian Hamas hotelaka thunai na sang ber nei tu hi tu ber nge ti po riat ani tari lawani antibok mihring tung chawa kalta jinga hian marhuai tu ni na chel tu anom hangai fo thina mase mi puite marhuai tu chuan lalemo hain ti hun huna mi puiten an to thina an ni na dik tak chu an trong manga tangin riat le man thei ania bong pani na dik takero chu aki tangin riat thin ani